ngalayo man ko yang tebo di usul kampun sin bah baglalong ko gayeng yung nga tuwailan na mga jong itmensan ay song kidon ko masipaw apo kat samut kibamdon pat kabubulong ay ano kabamdon ikimi ikba itmensan ilaban hebansan kini ahajinglong kanjam sin but ahajinglong kamamet hakatok kabang di kersangku ya kajing school dong ini hagaman kabor na puente kadang por bayi chau mat lang bat ni kamen lang ni karpato ipi kan mau lagi ir si tubai ki bobon ki kena kami ante ibai ibalit cepat bahai kita bansan late arles lembai kan mau lagi ni Islam pat he bansan ya dikun rakti dong play om to hikai kena kabuk kena ti ulung pakalah ketika jingpray yung itinasan but hila upan kansani hakano ko kat robo mansin ulay kurani pi ilay ikut pengabat tinansan gindon ka Bible study rekat lagi ikun yung di nagaliam sabi India be home fit one man la ka Tuesday satay Diyos so ulay lang ka kuy pi tinansan para kat lagi ikun i jambi i kibirati bakat ini kibayeng na kabantagan kateng ayong Jesus Christ na ribat na jet uli yung sisi at high-five show drive ulay kulang ibigong ikon yan ibalik yun